Shibanta banyo ya kahok aga pule puthi pau ki khobor hagi ransan social media na kadau pembit bambiang u Prabha Shankar Shukla Vice Chancellor jong ka school ba North Eastern Hill University ni hu u Prabha Shankar Shukla ubadai na kajala Uttar Pradesh UP ulabat ia ka position kum professor haka GP Pan University of Agriculture and Technology ha kajala Uttarakhand Ashwa bonlong kum Vice Chancellor jong ka school ba nihu menta nakidau ke jingkun rom kenram dikam jong u mi ki khana pule ban persya ane ban pha resign yaw ne Vice Chancellor ka jingi ki om tang ha nong ba shilong nihu re wat shatura ban persya yaw ne Vice Chancellor khobor ba ne Vice Chancellor don show ha kajaka ba jusa teng hado menta ne Vice Chancellor ulapan sa dom yaki kena pule nama ba uklem ong aero yaki kena ashwa ban mi jandan bat menta kajing persya yaw ne Vice Chancellor kalakot sa news ni kubleshwon